Ka tlamanalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park na le Trifosan Tsolengwe re go tsetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana re ketle mmogo ka tshedimosetso. Makala ANC a utoloseditswe nako gape ya go tlhopha bontlhopheng ba batlileng go tsenela ditlhopho tsa dikokwano peomolao ga mmogo le Palamente ngwaga o tlang. Letlha la bofelo la lenaane le e ne le kgwedi ya Lwetse mme e ntse diperesente di le 46 fela tsa makala a lekoko tseo di kgonneng go kopana. Jaanong komiti ya ditlhopho ya lekoko e tletse tsholofelo ya gore lenaane le tla atlega go ya ka letlha le lentšhwa e leng diphalane a le malatsi a le 15. Makala a feta dikete di le 4 a ANC a setse ka dibeke di le 3 go tlhopha ditokololo tse di yang go nna dikemedi mo dikokwano peomolao tsa diporofense di le 9 ga mmogo le kwa Palamenteng. Komiti ya ditlhopho ya ANC solofela fa lenaane le tla konosediwa ka bonako. The National Executive Committee received a recommendation from the Electoral Committee where the Electoral Committee was saying that the deadline should be extended to 15 October. We had to reevaluate the whole program to ensure that come the 2nd of January, we've got candidates that are also going to be deployed to campaign for the African National Congress. Komiti e boetse gape ya itsise dintlhakaelo tse di gagametseng tsa lenaane. E nngwe ya tsona ke gore dikemedi di tshwanetse gore di be di na le certificate sa matriki ebile di sena rekoto ya bosenyi. You need not to have a criminal record for you to be on the list. So all comrades who have got criminal records are not going to be on the list in terms of the rules that are here. Also, comrades that have been found guilty by ANC disciplinary committees and had their suspension of membership in the last 10 years will not be able to participate in the process. Comrades who are also facing disciplinary charges that are not completed will not be allowed to participate, and also those comrades who are appealing against disciplinary cases in the ANC will also be disallowed from the process. Maitlhomo magolo a melao ya lenaane le ke go netefatsa gore makala a tlhopha dikemedi tse di na le maitemogelo le bokgoni go ka emela sentle. Dikemedi di tla ya dipotsolotsong go sekaseka gore a di ka kgona go dira tiro eo. 3 interview processes. One is national to national list candidates who are going to be interviewed by the Electoral Committee. And then there are 2 lists at a provincial level. Is the provincial to province list and the also provincial to national list, where the provincial list committee will take charge of the nomination of the interview processes. Then there's a 3rd category of interviews that is for the premier candidates in the various provinces. Motlatsamopresidente Paul Mashatile a re Maaforika Borwa a tshwanetse go keteka ngwaoboswa ya bona e humileng le ditso tse di farologaneng tseo di ba dirang setšhaba se segolo. O ne a bua kwa ketekong moletlo wa letsatsi la ngwaoboswa kwa stadiumong sa Princess Magogo kwa Mashu kwa Durban. Baagi ba tswa dintlheng tsotlhe tsa naga ba ne ba tlile ka meaparo ya ditso tse di farologaneng. Keteko moletlo o ne o tshwaya gape pulo semmuso ya beke ya metshameko ya ditso tse di farologaneng. As South Africa, we have been fighting for a non-racial, non-sexist, democratic, united, and indeed a prosperous society. We are one people. Ngwaoboswa setso le history di tshwanetse go sirelediwa mo dibukeng. Ao ke maikutlo a neng a arogangwa ka nako ya tlhomo semmuso ya keteko moletlo ya Central Book kwa Bloemfontein. Keteko moletlo o ke tšhono ya gore bakwadi le baphasalatsi ba dibuka ba kopane go arogana dikakanyo ga mmogo le dikgwetlho tseo ba lebaneng natso le go ikamanya le babuisi ba dibuka. Ke mokete wa barati ba dibuka. Mokete ona o kopantse bangodi baphatlalatsi le barati ba dibuka nqa e lengwe o botsi menyetla ho ba neng ba ina le thasello ya ho kena sedikadikweng sa bangodi. Ntle tjena e bile jalo ka ke tjena ke tse ke ngotse buka ke tlile hona mona like ke tlo kopa thuso ya ke ntshetse pele. Dingodi ba ile ba re bolella ka boteo
ba re dibuka tsena tse re di balang tsena re na di tswa o kae le hore ho nkile mosebetsi o mokae hore ba ngole dibuka tseo. Ke moo ho buisanweng ka dibuka tse ngata, mme tumelo ke hore dibuka di tjhorisa kelello. Ngola buka ke ho etsa hore ditaba tsa hao di tsebahale le ho lemosa setjhaba le ho rupella le ho ba ruta hore na dintho di tsamaiswa jwang. How else do we capture our heritage? How else do we capture our history? Take about the book that I'm holding now here in front of me. It's a book about our history. It's a book about where we come from as a people, the people that laid down their lives. Batjha ba buisane le dinaledi tsa bona, mme Bernard Parker ebile e mong wa bona. So my book is more about inspiration. With regards to no matter where you come from, no matter your circumstances, no matter your environment, if you believe you can achieve. Bahlophisi ba mokete ona ba re o reretswe ho hlohla Bokana ka batho ba le robedi ba tlhokafetse fa tekisi thulana le sejanaga mo tseleng kgolo ya N1 kwa Botlokwa kwa porofenseng ya Limpopo. Ba tswa setlhabelo ke bana ba le babedi, basadi ba le babedi le banna ba le bane. Go akarediwa bakgweetsi. Bagobadi ba isitswe maokelong kwa Polokwane, Makhado le Botlokwa. Bothati jwa pharakano bo belaela go kgweetsa botlhaswa. Baagi ba lefelo la Baipe la Cemetery View kwa Woodlands kwa botlhaba jwa Pretoria ba simolotse go iphutha morago ga gore malakabe a molelo a lakaile megwa fatshe le 300 maabane bosigo. Ba ditirelo tsa tshoganyetso ba tshwane ba totobaditse fa batho ba le bararo bao ba akaretsang ngwana wa dingwaga di le 5 ba bolailwe ke kgabo ya molelo e tlogetseng batho ba le 2,000 ba iphotlhere. Ga go ise go itsewe se se bakileng molelo o. Baagi ba simolotse go aga gape mme ke matlhotla pelo fela. Mme wa ngwana ya tlhokafetseng a re o kgobegile thata. Ke bohloko mme. Pelo ka bohloko. Ke lahletswe ke ngwana, ke ne ke mo rata. Ha ke utlwe ka ke tlo kgona ho motela. Baagi ba re ba latlhegetswe ke tsotlhe. Ho tshile monanana. Jwale botho ba teng ho bona itse fela go sontse go tjha ho a bonala hore na molaedi ke ma jwale ke ka mogo re senyehetsweng ebile go hlaileng bafu batho ba bang ba shwele ba ditirelo tsa tshoganyetso tsa tshwane ba itse maemo tlhoko. Re ile ra latlhela ke batho ba bararo mo mollong ona mara fela molona re ile ra khona go tima ka hele bona le gona byanong batho ba tletse mo ba na le diphatlo tsa bona ba emetse thuso ya rena le ba disaster ba teng mo ba tleo ba thusa ka se ba ka ba thusang ka sona. Sebakwa sa molelo se santse se batlisisiwa. Molemo wa motho SABC News, Pretoria. Letsatsi la gompieno le tshwaya letsatsi la ngwaoboswa ne hau ya re molelo o la ka itseng Parlamente ka 2022 sentse thoto ya ngwaoboswa ya Afrika Borwa le history tseo di sekakeng tsa tlhola di bonwa gape. The sad part is that as we are busy rebuilding Parliament, restoring Parliament, we have lost those symbols. We have lost that artwork forever. It's something that cannot be recovered, and that is the sad part about it. And also, if you go to the old assembly, we know that in the old assembly, that's where now the apartheid kingpin, Hendrik Verwoerd, was killed. And there was a seat where he was seated when he was killed. And that particular seat is destroyed forever, won't be able to restore it despite the rebuilding of Parliament. The podium where President Mandela was standing when he was sworn in as the first democratic president, or when he first made his speech in Parliament, cannot be restored despite the rebuilding of Parliament. We can only buy another podium, but that one that we lost cannot be restored. Mogaetso go pola gore dikgang tsa rona di a bonwa mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano a jaaka X, YouTube, Facebook le WhatsApp. Dikgang tse latelang ke tsa Sepedi ka moso gona fa ka ura ya borobedi maitsiboa tsa bosa di a latela.